Mari kita rende alu Maria ukurta, ersadanin kita muji-muji Tuhan di bata. Tanda kita ngatakan bujur man Yesus sinamusi kita. Puji-puji haleluya, puji-puji haleluya, puji-puji haleluya.
Tuhan kap raskam jana rasten dindu ogen ibas Injil sibadianari rikutken Matius kemuliaan man bandu o Tuhan. Yesus tubuh ikuta Betlehem i tanah Judea asum Herodes jadi raja. Lan dekaksa kencasie rehme ku Jerusalem piga-piga kalak guru i timur nari nungkun guru-guru timur nina. Ijakin raja kalak Jahudi simbaru tubuh sabab idah kami bintangna i timur jana kami enggo reh guna nembah manbana. Megi kata sengget kal Raja Herodes ras kerina anak kuta Jerusalem. Makai pepulung Raja Herodes kerina imam-imam simbelin ras guru-guru agama Yahudi. Jenare nungkun ia nina. Ijakin Mesias tubuh ngaloi kala nina. Ikuta Betlehem i tanah Judea sabab enggo isuratkan nabi. O kam Betlehem i tanah Juda labo kam kuta sikitikna i daerah Juda sabab ibas kam nari rehme sekala pemimpin sim permakani bangsangku bangsa Israel. Kenca megi kata si katakan idilo Herodes guru-guru i timur nari alu erbuni-buni jenari isung kunina diganai bintang mulai teridah kenca bage isuruhna guru-guru lawas ku Betlehem nina berkatlah janah pepayo alu mehuli ija ingan anak jana adi enggo kam jumpa beritakan man bangku. Gelah aku pekujah nembah menbana. Kenca bagi berkat guru-guru timur idahna ka bintang si enggo idahna mbarenda i timur. La tanggung riahna ukurna ngidaksa. Bintang erdalan arah lebena jenari ngadi tepat ibabo ingan anak maka bengket ia kubas idahna anak dairas Maria nadena jenari erjimpuh ia nembah men anak ibuatna erta-erta si ibabana jenari i persembahkan men anak simbaru tubuh erta-erta si i persembahkan mas kumenen rasmur. Perbahan ikatakan di bataman guru-guru arah nipina telah ola ia mulihkan dahi Herodes. Maka mulih ia arah dalan ku negerina. Kata Tuhan. Pujiin man bandu o Kristus. Wari raya Tuhan petampakken bana. Seni naras turang kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus. Isepe jelmana resura gelah geluhna senang. Isepe jelmana resura gelah ialit ibas dame. Isepe jelmana resurang geluh aman bebas. Sielah tanda maka bas diri tep-tep jelma lid ketedehen nang dangi kesenangan, kedamen, raspe kebebasan.
La ketadingan jelma si minum narkoba pe situhuna metedeh nang dangi kesenangan. Saja ngenca sarana silepak. Kita si kuskas kelpe. Ersura pekesahken. Tapi kita sila kuskas ersura lit pendahin. Pokokna kita surang geluh enda erguna, geluh lit ibas dame ras senang. Senina ras turang kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus. Wari enda eme wari raya Tuhan petampakken bana. Ogen Injil tetap wari raya enda tentu ibuat idur teks Matius bindu 2 ayat 1 sehku 10:2. Isina eme turin telu sarjana iti murnari. Kala enda pe perwakilan jelma-jelma arah berbagai bangsa idoni sila Yahudi. Kala enda darami Mesias penyelamat sejadi terang kerina bangsa. Turin pendarami telu raja nang dangi Mesias enda ngatakan alu tangkas kai si iblasken si idata sendai. Ketedehen tetap jelma nang dangi kesenangan si tuhu-tuhu. Tekala maka terjeng bas diri Mesias. Eme Kristus Tuhan ta kesenangan, kedamaian, kebebasan si tuhu-tuhu idatken. Erpalaskan penegun bintang. Sekala i Jerusalem. Ras tupung isungkun kempak Herodes ras kerina pande Yahudi. Ije terjabablah teka-teki ingan Mesias ringan eme i Betlehem. Betlehem ertina rumah roti. Rumah roti kempak gereja pemena tangkas kal ertina eme ekaristi sibadia. Anu kata si deban adi ersura nan darami Tuhan Yesus Kristus si jadi sumbul kesenangan ras kedamen si tuhu-tuhu berkatlah ku ekaristi. Ekaristi eme Yesus. Ekaristi lalitlah konsideban selain pemere diri Yesus jine si serta ras pribadi kempak kita. Gula darah tendi ras kedibatan ibas tempas roti ras anggur bas hosti si enggo ikonsekrasiken sakramen mada badia. Ia muniken bas dirina kemuliaan kehagan ras erga dolatna sila terbiligai bas sakramen mahabadia. Sabab ia nuratkan kita reh kempakna bas kini teken gelabanci kita engkelengi ia. Dan maka mari dage wari enda si gejapken hubungan sila tersirangken karena ketedehen nang dangi kesenangan kedamen si tuhu-tuhu ras Tuhan Yesus si jumpai kita lalap ibas perayaan Ekaristi. Amin.